Keblai pi barok ka keteng jonga ka dei fi umar bnyang but ngade ru ibai na ki puran ki bedan bentalang haki kam film de ngalalong kemen coba pelat nomor ba ka sedan kani ka First International Film Festival but kan dei ru ka sing ka beningkong ka banlong hani apo jela jongi de ngila kemen coba pelat but ki parok jonga ro kila kemen bagi nyo yo banyelet yang tu de ngin sai kendo ha ka tu sing ni do khat sa do khat pra bye bye nak ling jungi mentang ngidang penkrea banyak syai te kejing temu hi kalong ba kami kaliat fi kala kilatip kibriu kum kataka Scotland of the East tang haka jingong dari mentang ni kwa ban connect sendan ken ya kini ki Bollywood ki Marathi film bat ki wei nang ba kin wan ban ringdur ri jongi ngin sa shibet ngin sa pen ya ki video ki bala shna ka tourism department ha ka bede bi ki ceka ki ba internet ba bakin sa kring makin sadon ki director kin sadon ki producer kin sadon aktor aktris na Bollywood dan Marathi film ki bangiwan ni simata baki don ru ki ba kwa ban wan ring film syek tigi jika jongi tes kin tang shi i ngangit kem tang shi i sibet itu video ki la ya be lupa de menta ka jing penkret de layak seprang de ngit kem baka program jongi sibet kan long ka bajok de ka jing temu kalong kata hi ku mangal ong fi bangi kwa ban pau nam me ka me khalia kun ko we ni ki jaka tadi manong ka jaka ring film jong ki Bollywood bat ki wei ke mat teng ki briu ki fi yo le se kim poi perkhat baling ki kwa ban promote ka me khalia baling ki kwa ban promote ka me lia na kam taban bakin one shooting pi ban promote namar balai bakin mara ke jingyo kami ojam kumno kan mara jingyo kami ojam pengen batangi fi hakabedi bakin ka film rock on nam bakawan shoot ang teh light lum men shoot ka light lum judan bakam tip teh empat don teh tulis ki balai hadin pada balawan shoot kini ka film rock on man hakane lai ngalej perkhatang jaka yang kaliru mio nomor mentak latip kan mendai tangi nong kalia reina ki wei ki priu na ki wei ki jela na kri india wat na syabaru latip kan mendak ne ka kamring film man ka jingyo kam nong fi nei ka ani tang shuan ring Bollywood deki hajar tangki bani trikam ro hakado ka por ba shooting nang ta ki sayo kini ki jing mentoy sekini ki upcoming artist jungi kini yo bani dan menta bat menta lai ngala ya keren bat kini nong producer nang ne ki balik ya ki web series ki balik ya ki film dengan ngai scam kin sayo ban yaran menta haki Bollywood kin sayo ban menta haki web series kin sayo ban menta ro ila sewat haki film Marathi ro te kani jing temu ban yang connect ya kani ka jaka ka bangitip kun ka jaka ka ba ka karkhana jung kisna film Bollywood ne Bombay kadang ni wan kenang ne bat ngai scam bakin tang shi tip ya kani ka jaka jungi ngila promote kan sa kajela ka jungi ro kan sa kiyo kam shina film bat ngai scam bag government ro kan sa yarapan promote ingi nakam taban ngi nang kiyo shikmat bat kani industri kumalaon kan yarap shibun nam taban ai kam ai jam yaki samla ka jungi मेघालय जो है ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, मिनी भी नहीं कह सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सुंदर है। तो फेस्टिवल्स जो होते हैं ये स्टेट को कंट्री को प्रमोट करने के लिए होते हैं और फिल्म फेस्टिवल का मतलब ये है कि कुछ नई शुरुआत नहीं है। जैसे कमांडर ने बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी सलमान की वगैरह हो चुकी हैं। अभी यहाँ पे कर्टन रेजर है और जो 14 से 18 तारीख जो मेघालय में फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है और इसमें इंडो यूरोप चैम्बर बिज़नेस काउंसिल जो है जिसका प्रेजेंस मोर देन 100 कंट्रीज़ में है वो इन साथ में पार्टनर बना है, एसोसिएशन हुई है और हम साथ में आगे बढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बॉलीवुड से और यहाँ से कॉर्पोरेट लेवल के लोग मेघालय जाएं और इसको अच्छा प्रमोट करें और अच्छे लेवल पे लेके आएँ। Sir, to know from you, what is the USP of Meghalaya Film Festival, and if you can throw light on the detail of this film festival, what will be happening? What do you want to say? Yeah, see, this is the first ever Meghalaya International Film Festival, which will happen on the 14th to 18th of March. We will be screening around 70 films, including the national and then international film, the Bollywood film, the regional film, like from Northeast, and then even Kasi movie. We will screen during this 5 days of the festival. And yes, during the festival, we will also have the interaction and even the student exchange program. Not just watching movies, but in this event we will also
like we want the student like from Meghalaya and even from abroad and from Northeast to interact to talk about the culture, talk about film, talk about the interact with the famous film producer who himself will be like few producer and director whom we will be screening the film. They will come and attend and they will cut to interact with them. So that's the all about the Meghalaya International Film Festival. And how will you attract the filmmakers and producers to shoot the film in Meghalaya? Any plans to? Yeah, recently through the Department of Tourism, the government of Meghalaya has come up with a film tourism policy. Though in this policy we have not, the government has not yet elaborated much of what are the detail of this film policy. But very soon with this new government, as I have mentioned, we will speak with the new government and then we will come up with the detail about the film policy, how to attract the Bollywood, the Tollywood and all the other languages Indian film to come and shoot in our state. How much Meghalaya government supporting you in this initiative? This is the support of entirely the support of the Meghalaya government, the Meghalaya tourism. Ma'am, anything you'd like to say about this film festival and what do you want to say about the collaboration between government, Meghalaya and the film fraternity and the other tourists who will visit in Meghalaya in future? We are so glad that the government of Meghalaya has shown us the initiative. At the very beginning, the government doesn't know that we even exist. Like the government has declared that the filmmaking as an industry, but the government has done nothing till date. But during this, but because of this new this present government, we have got this chance to bring the International Film Festival in Meghalaya, and it is a very proud moment for all of us here. Ma'am, anything you'd like to say? कुछ कहना चाहेंगे आप? You have to see the camera while As founder of ABK OTT, we work on the cultural space, and I think this is a great opportunity for us in terms of getting associated with Meghalaya International Film Festival to promote local cultures. The creative industry is an industry which can cater to the audience the best way, where we can talk about the local essence, not just in the cinematic way, but also talking about their cultures, their hospitality. Mr. Commander has spoken so much about it. So this is a wonderful way to connect with the audience, and I think this is something needs to be taken up to the next level. And we are so much looking forward to it, as Mr. Harjit Anand also mentioned that, right? So thank you so much. सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? मैं बोल रहा हूँ कि मेघालय बहुत ही सुंदर जगह है और मेरी अपील है सब जितने भी रीजनल मेकर्स हैं, जैसे कि अभी एक एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे कई एरियाज़ जो हैं यूरोप भी एग्जॉस्ट हो चुका है शूटिंग के लिए। एक वर्जिन एरिया है, बहुत सुंदर एरिया है और बहुत ही डायनामिक फिल्म फेस्टिवल का जो चेयरमैन है, इनके तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जैसे इन्होंने कहा कि जो बॉलीवुड पॉलिसीज़ भी, अपनी मूवी पॉलिसीज़ भी बहुत जल्दी बन रही है, सब्सिडी वगैरह ये हो। सबसे मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा मेन है कि वो इलाका बहुत सुंदर है और बड़ा फोटोजेनिक है और स्विट्ज़रलैंड को बीट करना हमने। थैंक यू सो मच। Thank you. Yeah. Hello, first of all, congratulations. This Meghalaya Film Festival going to happening for the first time. Yeah. So 14th ना? 14th से शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम मेघालय में होने वाला है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, टूरिज्म प्लेस है। आई वुड लव टू गो ओवर देयर। सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू मेघालय पीपल एंड ऑल द टीम मेंबर्स, जूरी मेंबर्स कि वहाँ पे पहली बार फिल्म फेस्टिवल दिखाया जा रहा है। काश मैं भी जा सकती थी वहाँ पे एंड ऑफकोर्स आज नहीं तो कल मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो आपकी फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ, तो हम लोग इस बार तो शायद एंट्री नहीं होगी हमारी, क्योंकि मेरी फिल्म मैं राज कपूर हो गया रनिंग सक्सेसफुल इन थिएटर्स, यू नो दैट, और सेकंड वीक चल रहा है और भगवान ने अच्छा साथ दिया है कि 2-4 दिन से तो हाउसफुल ही चल रहा है वो। और मैं ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स में मैं भेजूँगा अपनी फिल्म, बिकॉज मेरी फिल्म का फ्लेवर भी वही है जो कॉमन मैन की कहानी है। तो अभी फिल्म फेस्टिवल ये जो हो रहे हैं जितने भी, और जो मेघालय पहली बार होने जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग कई बार बाहर के फिल्म फेस्टिवल नहीं देख पाते या वो फिल्में नहीं देख पाते जो इंटरनेशनल लेवल पे बनती हैं।
और फिल्म फेस्टिवल क्योंकि ऐसी फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर कि जिन फिल्मों को आप थिएटर नहीं मिलते, जिन फिल्मों को के बारे में आपको पता नहीं होता, एटलीस्ट आप फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं और उन फिल्मों को देख पाते हैं। तो ऐसे फिल्म फेस्टिवल मेरे हिसाब से होने चाहिए और वो एज ए डायरेक्टर मैं बोलता हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं ऐसे फिल्म फेस्टिवल। Thank you. Tengah sengau komen ngalong excited hadu kata-kata ban yo lech kata ka film festival mo namar ba ngimjo don po Meghalaya ta namar ba ngayo iro akineki jingtho bagi ong kin sawan gini kin celebrities neki nangsna film ba per na baroka parthai hagawero ngai i long ba ka sarkar ko ya don lang hang ne ko ba i chief guest ro deo chief minister Conrad K Sangma ta ngar ngaliang namar gadai ka wei ba ka neka ka kubuk share yang ginong sna film ginong ak film po ka Meghalaya ba yo ban ya interact ban ya don lang ban ya keren bat ki wei pat ginong sna film ban yo kita ki workshop ba per ta bahak jo ka por ba khamtam singi gini ki tourism gilong ba ki ba biang ba hadu kata boleh bala ai kerbang yangi ka spa ba jongi cepo Meghalaya tengah kerpat ru gini ginong sna film kene gede ke buksier ban ya snok tilang bat ki wero namar ba ha kam film hi kalong thik kom ka sport ni de ban ya snok tilang bat ki we kham pan he shu ya ka kharkhana sna film ka jingmot jong gane ka festival kene ta ngamla ban patai bha namar ba ki organizer kong presiden bala ban man patai ya kata ta nagaling jonga ka jing tip kat kum ka jing tip jonga gede ka kajing ban penkiu de banta ginong sna film hopo ka jala jongi khumju ro ban penkiu ban pen i kini ki tourism spot kini ki jingo kai jongi hopo ka Meghalaya hagar kat bat ka film industry kejungmut kene ke ban ko international film festival kemud ban sna tilang bat ki we ginong sna film banabar India khumju ro ba po India bat ki artist kene gede ka ni khmi lenti kan sabiang bahagane namar ba kumanga ong mene kajing ya trailang hakum gine ki industry kadon kam hayangi khamtam ban haka jingmut perkhat jongi ru ka mindset jongi ru kan kala kan change hakata ban penhe ya kata jingmut perkhat jongi ban sna kita ki film jongi khamtam kini technical nen ki acting khamtam singi da yisu acting ba longa natural acting kam de da ba poi kita ki acting school try lengba jong ina ka film international ki ban ai nuksa yangi khamtam ko mi gini ki khon samla jangi ki ban bedon jumut sisai gini kam ak film ban ak film ta kin sapata gin yo jumut ban yo ban lej ta acting school kin sapoi ban ak ha ki film gi bahe ha ki we pat ki kum go Bollywood Telugu na ki Hollywood ta ngimla ban ong ye ta ngim de ban estimate yela de Henry ba kapor kan sawan yangi ban kaparthai kan ithu yangi habaro ka wai kene ka kat kum ka jing sngew jonga kene ka dai ka ba don kam ba ka jing ya trailang narmar ba larangi ya trailang ban ya tali ni ya kiulang tanga jing sngew jonga ga long kum ne nga karpat ya phi baro ki ba interest ban sna film ban act film lene ki bim don interest ro ki don kam hi ban wan shakane ka First Meghalaya International Film Festival namar ki e gibim pat yo i ngim pat tip ngin sio i ngin satip hakata ka film festival tengah kerpat jor yapi ya baro snya bha ban yawan shakane ka First Meghalaya International Film Festival khanang namar ngin sayo jingmantoy shibon pin sayo jingmantoy shibon hakane ka Film Festival tang katahi ngakerpat pi yawan khanang खुबले शिबोन शेजारंगो थैंक यू नहीं बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ शाइनिंग। तो मेघालय या हिमाचल या जो भी ये टूरिस्ट प्लेस हैं यहाँ ये सब चीज़ें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हो रही हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि मेघालय फिल्म फेस्टिवल जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है शिलोंग में 14 मार्च को
तो मैं तो ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल ये फिल्म फेस्टिवल हो और वहाँ जिन लोगों ने उसकी खूबसूरती को नहीं देखा, मेघालय, शिलोंग, मैं तो गया हूँ और मैंने हमेशा वहाँ बहुत अच्छा लगता है जाके। तो आप लोग भी आएंगे और मेघालय की खूबसूरती को देखेंगे और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट मेघालय फिल्म फेस्टिवल शिलोंग ऑन 14 मार्च। Thank you, sir.